Messi yigeze gukina nayo. Messi ayitsinda igitego cya mbere, ayitsinda icya kabiri. Wumva ukuntu abantu basuzugura Arsenal. Messi yitsinze hat-trick bimaze kuba bitatu. Wumva agasuzuguro. Ngo umukinnyi wa Barca araje aramwegera yitwa Daniel Alves. Bavuga ati Messi rero. Arekera. Oya, fundikira ino match ku buryo itazigera itugora. Messi turacyashaka ikindi gitego ati yego. Ati guess what? Yacenze abakinnyi ba Arsenal batandatu. Ashyiramo icya kane. Abwiye Daniel Alves ati sincerely yari gift yawe. Washaka ko nsindi cya kane ngo turangize match ndayishora. Yari ikipe abantu bavuga ngo Messi turangize match kare. Ntabwo kwari ukwisenga kugorwa na retour. Kwari ukwinyuza. Yari ikipe kunyuzura. Aho uri kuyumva. Amashukuni y'imyoje. Hari akantu bitaga mu bakecuru mu Rwanda rwa kera bafataga ko gushyiramo. Urabona ko abakecuru bakunda gucira ngo bakundaga guciramo. Arsenal yarageze ku rwego yabaye nk'agaciro. Umuntu ushaka ko bitagaciro abakecuru ba kera baryaga itabi ryitwa ubugoro. Ubugoro rero butumucira buri kanya. Ubwo agaciro nako bacira mu ubugoro. Ferguson yigeze gukina. Uribuka Evra babatsinda 8 avuga ngo Arsenal sabaga. Sabaga. Ngo iyo match 2011 iyo match 8 yabaye mu masaa 8 zamanywa rwose ndayibuka. Ferguson ngo dressing room ebana ngo bari gusakuza bameze gute amaze yababwira line up kare. Uzi ngo ijambo babwiye bajya gutsinda Arsenal 8. Ngabwiye ngo guys ntimunyicire weekend ndashaka kunywa umuvinyo wanjye meze neza. Guess what happened my fresh wine? Arsenal yari ibitego 8. Mubaho umuntu yitwa Edu n'umuntu yitwa Riteta. Ntabwo bizongera put some respect muri ayo mazi. But ibyo ntabwo bizongera bitwaza ni ikipe ya compete ibyo bitwaza gitwa trust the process ngira ngo ntabigiyana. Oya